Inggih duaning sampun sami alit-alit ngeranjing iriki ring rumit puniki. Sampun siaga ke alit-alit ngajah ranginene mangkin. Inggih Nggih sampun nika Bu. Nggih sampun Bu. Inggih suksemaping banget majang ring alit-alit ibu sinarang sami. Sadurung nglantur ring pembelajaran puniki ngiring ngaturang pangastung karo. Om Swastiastu. Inggih suksemaping banget majang ring alit-alit ibu sinarang sami. Alit-alit sekade-sade sampun kauningin pembelajaran rahinane mangkin niki nganggen sistem daring. Santukan rahinane mangkin puniki kari wenten pandemi COVID-19 puniki nggih. Inggian punika Ibu sata makelingin majeng ring alit-alit mangda alit-alit sata nerapang protokol kesehatan nggih. Sekadi alit-alit mangda sata nganggen masker ritat kala napi wasanika melancaran nika pesan kenten mangda sata cuci tangan lan sata jaga jarak. Nggih sekadi asa punika sampun ke alit-alit presiden nerapang sekadi asa punika ring jero nyane suwang-suwang. Inggih Nggih sampun Bu. Inggih. Ibu nginten manah mangda alit-alit niki sami presida kena rahayu nggih dumugi pandemi COVID-19 puniki gelis ical nggih mangda alit-alit presida gelis kecunduk iriki ring sekolah malih nggih mangda presida kecunduk sareng ibu mangda nenten lewat daring sekadi asa puniki nggih. Inggih sedurung kenten pepelajaran di rahinane mangkin kekawitin ngiring ngerastiti bakti majeng ring ida sang yang widiwangsa mangda pembelajaran rahinane mangkin presida memargi antar nggih. Mangkin Ibu Nunas majeng ge ayu mangda presida memimpin doa ring rahinane mangkin. Inggih durusa. Nggih timpal-timpal sinareng sami ngiring makin berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Inggih Sampun suksemaping nika banget Bu. niki majeng ring ge ayu sampun presida memimpin doa rahinane mangkin. Inggih mangkin kelanturang Ibu pembelajaran rahinane mangkin mangda alit-alit nenten ngelen-ngelen ke ritat kalau belajar nggih mangda napi sane kebawasang Ibu iwau taler kebawasang Ibu Maleja Bos nika presida gelis waget nika karesepang nika nggih. Ngenenen indik materi taler ngenenen indik napi-napi sane kapolihang nika Maleja Bos mangda alit-alit starter niki napi wasana disiplin di tatkala nyarengin pikon puniki nggih. Iwau Ibu sampun ngawedar absen ring WA group tarer ring classroom punika sampun ke alit-alit nagingin absen punika. Nggih sampun Inggih sampun sami niki nagingin. Nggih. Inggih niki cingak Ibu iwau niki sampun sami ngeranjing ring rumit puniki minaban niki wenten sane keluar masuk niki ring rumit niki nggih intem niki ke banda antuk sinyal niki nggih kan kenapi niki ring napi wasanika ring absen ring classroom puniki nggih niki sampun kesamian niki ngeranjing niki nggih suksemaping banget niki majeng ring alit-alit Ibu sinareng sami. Nggih mangkin dan turang Ibu pembelajaran rahinane mangkin alit-alit sareng sami sadurung Ibu ngelantur ring materi ring rahinane mangkin daweg patemon sanes sampun lintang iraga sampun lajahin ngeneni indik napi nggih sira kanton eling. Tiang Bu. Inggih durus Dek Sri. Iraga melajain indik kruna lingga lan kruna tiro.
Inggih patut pisan niki gek Sri kanton eling nggih. Pelajaran sane minggu lalu nika ijen Ibu ngenenin indek kruna linggo lan kruna tiron. Inggih patut pisan nika. Ring rahinane mangkin pelajaran puniki jagi tincapan Ibu nika ngenenin indek angga ungguhing basa Bali. Sadurung ngelantur mangkin Ibu jagi pacang nguningayang kompetensi dasar sane kapelajaran ring rahinane mangkin. Nika nggih. Mangkin Ibu izin share layar cepos nggih. Inggih niki ring rahinane mangkin puniki kompetensi dasar sane preside unggahan Ibu iriki ring ranah pengetahuan alet-alet mangde preside memahami pengertian dasar angga ungguin basa Bali dalam komunikasi secara lisan dan tulis. Niki ring ranah pengetahuan Lanturang ring ranah keterampilan nika alit-alit preside memproduksi wacana berhuruf Latin dan aksara Bali dengan anggah ungguin basa Bali yang benar. Nika kompetensi dasar sane preside unggang Ibu nggih mangkin lanturang Ibu ring indikator pencapaian kompetensi ring rahinane mangkin iriki ring ranah pengetahuan alet-alet mangda preside menguraikan pengertian angga ungguhing basa Bali. Nika saneka pertama, saneka ping kali alet-alet preside menyeleksi kawigunan saking angga ungguhing basa Bali. Saneka ping tiga nika alet-alet preside mendeteksi kawentanan angga ungguhing basa Bali ring teks lagu pop Bali sane mamurda Raja Pala lan Bungan Sandat. Nika ring ranah pengetahuan. Mangkin ticapan Ibu ring ranah keterampilan. Mali jebos, mangda alet-alet preside makarya dialog percakapan yang berisikan angga ungguin basa Bali dengan tema budaya Bali. Nika ring indikator pencapaian kompetensi. Nika nggih. Mangkin ring pembelajaran niki tujuan alit-alit belajar rahinane mangkin nika mangda alit-alit preside melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning dengan menggunakan pendekatan saintifik secara kritis dan kreatif, siswa mampu menguraikan pengertian angga ungguin basa Bali, menyeleksi kawigunan saking angga ungguin basa Bali, mendeteksi kawentanan saking angga ungguin basa Bali, ring teks lagu pop Bali, sane mamurda Raja Pala lan Bungan Sandat, serta mampu membuat dialog percakapan yang berisikan angga ungguin basa Bali dengan tema budaya Bali dengan benar dan penuh rasa tanggungjawab. Inggih nika pengabdian Ibu malih jebos alit-alit melajah rahinane mangkin. Nika nggih mangda alit-alit preside ngerereh napi nika angga ungguhing basa Bali, menyeleksi kawigunan angga ungguhing basa Bali, usah nika mendeteksi kawentanan saking angga ungguhing basa Bali, ring teks lagu pop Bali, lan alit-alit preside makarya dialog percakapan sane nganggen angga ungguhing basa Bali. Inggih sekadi asa punika pamlajahan rahinane mangkin. Sampun ke alit-alit ngresepang ngenenin indik punika. Inggih sampun Bu. Inggih suksema ping banget nggih minabang sami niki sampun preside ngresepang ngenenin indik napi sane preside unggahang Ibu Iwau nika nggih. Nggih. Kanton kecingak niki nggih Kanton napi wasanika share layar Ibu puniki. Materi Ibu kanton kecingak nggih. Swastiastu. Tanik Bu. Nggih. Mangkin demun nggih Ibu share layar jantas demun nggih.
Nggih. Mangkin sampun presida kecinga? Durung, Bu. Sampun, Bu. Sampun nika? Sampun. Nggih, mangkin Ibu ngicen alit-alit iriki ngenenen indeks teks wacana pengetahuan niki. Nggih, mangkin durus biar sayang niki nggih. Nggih. Alit-alit Ibu sinareng sami nan ke alit-alit melajahin ngenenen indik angga ungguin bahasa Bali. Inggih niki wau presida unggang Ibu ngenenen indik teks Raja Pala puniki nggih sane mamuda Raja Pala lan Bungan Sandat niki nggih. Swastiastu alit-alit Ibu sinareng sami. Sira sanes sampunanen mlajahin ngenenen indik angga ungguin basa Bali. Swastiastu. Inggih, titiang Ibu, namun Bu, tiang sampun lajahin indik basa alus, singgih basa alus anak, basa alus kepara, basa alus madya. Nika Bu. Inggih niki Dek Jenny sampun nanen melajahin ngenenen inggih angga ungguhing basa Bali puniki. Inggih. Ring dija Gek Kenten sampun nanen melajahin nika ring sija presida nyingak niki Gek. Inabang Ibu nguacian buku napi nyingak-nyingak ring internet sekadi asa punika. Ring internet nika Bu. Niki ring internet niki sampun becik pisan niki. Dek Jenny sampun presida dumunan lajahin ngenenen indik angga ungguhing basa Bali puniki nggih. Suksma ping banget niki sampun dumunan presida nguningin ngenenen indik angga ungguhin basa Bali puniki. Inggih mangken durus piar sayang ngenenen indik teks ring sane sampun kaunggahang Ibu puniki. Napi sane presida kecingak ring teks Raja Pala puniki sane mamuda Raja Pala puniki. Nggih. Durus dumun kentan nggih cingak nika ring teks niki nggih. Napi sane presida napi wasta nika kapolihang ring teks sane mamuda Raja Pala puniki. Swastiastu, napi sane presida kecingak iriki? Swastiastu. Kari alit-alit nyimak niki, puniki kari kenten. Napi sane presida kecingak iriki? Sampun nika, Bu. Ngeneni indik napi sane presida kenten? Pasimak iwau ring teks puniki. Ring lirik ka pertama nika presida unggahang titiang ngenenin indik basa halus madya. Patut nika Bu skadi keruna jero. Inggih, patut pisan nika Gek. Kruna jero punika nika ngeranjing ring kruna alus madya. Inggih becik pisan nika sampun presiden ngresepang sadurung Ibu napi wastan nika
ngicen alit-alit pembelajaran angga ulin bahasa Bali niki sampun presida dumunan ngresepang nganenen indek kruna alus madya inggih patut pisan. Inggih sira malih sanetyosan presida unggah nganenen indek napi ring teks Raja Pala puniki. Inggih titiang ring kita manggihan semua presiden tadi kita ngomong tapi minggu. Inggih, nika patut pisan niki Dek Risma sampun presida nyingak nika ngenenin indek kruna lanang punika ngeranjing ring kruna alus mider. Inggih patut pisan nika nggih kruna lanang punika ngeranjing ring kruna alus mider. Nika sampun becik pisan nika kesamian niki sampun presida nika mengapi napi sane kawin tenang ring teks bungan sanad sareng Raja Pala punika. Inggih nika sampun samian mangkin lanturang ibu iwau ibu sampun nge-share ring WA group taler ring napi wastanika ring Google Classroom sampun ngepak alit-alit dados napi wastanika ngepah kelompok irika ring suang-suang kelompok nika ijen ibu nika petang diri sisya nika nggih satu kelompok terdiri dari 4 orang siswa irika malih jebos cingak ring WA group lan Google Classroom nika sampun pah-pah ibu punika sampun presida kecingak nika nggih. Inggih sampun. Sampun Nggih. Nika malih jebos kelompok alit-alit nika ring grup punika nggih dengan malih jebos mangda kauningin napi wasta nika sira-sira manten sane kaajak ring kelompok nika nggih. Nggih usan kenten alit-alit mangda presida makarya LKPD nika nggih. Mangda presida ngaryanang LKPD sarang napi wasanika melik bagang LKPD punika sarang kelompok nyanyi nika nggih mangda alit-alit presida napi wasanika melik bagan sainde napi wasana daging LKPD punika sapunapi alit-alit sampun presida ngresepang ngenenen indek LKPD punika sane sampun 1000 ring Google Classroom taler ring WA group punika. Binabang wenten sane durung tatas uning ngenenen indek pemargin LKPD punika. Sampun sami ngresep nggih? Inggih sampun. Inggih yening sampun mangkin durus alit-alit kenten nggih niki makari ngaryanin LKPD punika. Niki sane sampun 1000 ring WA group punika, tara ring classroom punika. Durus malih jebos alit-alit mablik bagan punika. Ijen ibu galah 15 menit. Sapunapi merasidayang nika ngaryanin yening ijen ibu galah 15 menit punika ngaryanin LKPD punika. Merasidayang napiten? Inggih masih. Inggih merisidayang. Inggih yening merasidayang sedurung alit-alit keluar ring rumit puniki mablik bagan ngenenen inde napi wastani ke LKPD punika wenten sane durung kauningin utawi ngenenen inde pemargin LKPD punika durus dumun takenang mangda nenten malih jebos alit-alit napi wastani ke ten presida ngaryanin LKPD punika ngenenin indek napi wasane materi ngenenin indek pitaken miwah ngenenin indek sepemargin LKPD punika wenten sane durung kauningin niki jurus tenten takenang pangde napi wasane ge presida lancar ngaryanin LKPD sane malih jebos punika. Ibu titiang mutaken yening sampun wusan ngerayaning LKPD malih nika ngranjingin ring mit punika. Inggih ge malih jebos usan ge ngaryanin LKPD puniki sarang kelompok nika
malih ngranjing ring WA group puniki. Nggih, napi wasane ke ampura kaya dia ring WA group ring meet puniki nggih, malih ngranjing malih jebos nika sarang-sarang ngranjing nika alit-alit malih iriki ngranjing ring meet puniki linknyane patah nggih, Ibu nenten makarya malih link sane anyar niki nganggen link niki manten malih jebos malih ngranjing iriki alit-alit malih jebos mablik bagan iriki sarang kelompok nyane nika mempresentasikan napi sane sampun kekaryane punika. Dalar mangda sane tiosan presida nampenin ngenen inin indik pekaryan impal-impal sane tiosan tadi asal. Apa kelas ini mungkin? Sampun presida ngerasa? Inggih sampun Bu. Sampun Bu. Sampun makin durus sampun medal ring mit puniki nggih yenten kenten dados masenika ngranjing iriki taler seputanan ngarianin napi wasanika LKPD nika cingak-cingak ring WA group nika nggih. Waning kebandaan tuk sinyal yenten alit-alit medal dados kenten nggih ngranjing kenten napi sana ngranjing ring rumit puniki sampunang medal nika dados nika yening medal ring mit puniki taler dados nika nggih inggih durus mangken mablik bagan ring WA group taler ring classroom punika ijen Bu Galas kadi sanika baosan iwau nika 15 menit nika nggih inggih durusa. Sudah Bu. Inggih Om Swastiastu adik-adik Ibu Senarang Sami. Duaning niki sampun galah niki durus ngranjing malih ring rumit puniki nggih. Inggih elingang sision sane durung ngranjing nika mangda digelis ngranjing nggih. Tunas Ibu majeng ring alit-alit sane kantun ring mit puniki mangda nikain semetonyane sane durung ngranjing nika nggih. Mangda gelis ngranjing. Inggih suksumoping banget niki cingak Ibu sampun sami malih ngranjing iriki ring napi wastanika ring mit puniki inggih. Sapunapi sampun sami presida kenten ngarianin LKPD iwau sampun usan sami ngarianin nggih. Sampun Nggih punapi niki sampun siap niki presentasi sami. sampun Bu. Sampun mangkin galah serang Ibu majeng ring kelompok 1 nika nggih. Mangda presida maparang utawi mempresentasikan napi sane sampun kablik bagang iwau. Nggih durus malih jebos
Kelompok sanetiosan mangda presida nampenin ngenenin indek napi sane kasobiahang taler saking semeton kelompok satu puniki. Inggih mangkin galah sukserang ibu majeng ring kelompok satu inggih durusang. Inggih Bu, titiang saking kelompok satu jagi nyobiahang indik pekaryan titiang. Napi nika angga ungguhing basa Bali. Angga ungguhing basa Bali inggih punika undak-undagan basa rikala mabasa Bali. Kawigunan saking angga ungguhing basa Bali inggih punika. Basa alus inggih kaanggen nyinggihang sani singgih sani kairing mabaos utawi sani sedek kabaosan. Basa Madya, basa sani makanten sakadi basa alus nanging wirasanyane kantuk Madya. Kantukan akeh kawangun antuk kuna-kuna alus Madya. Basa Madya puniki akeh ketemuan ring bebaosan Bali sajeroning pagubugan Perajana. Basa anda puniki keanggen mabaosan antuk anaki sami linggih nyane patah utawi pepadan. Basa kasar sani wiras nyane kawan sering keanggen merebet miwah mamisuh. Angga hungguling basa Bali sani wenten ring teks lagu pop Bali sani Mamurga Raja Palelan Bungan Sanggat inggih punika. Ring lirik sani pertama ring lagu Raja Pale standar iriki panggihin titiang kuno alus mudar sakadi kuno jero. Ring lirik kaping kalih taler wenten panggihin titiang kuno alus mudar sakadi kuno lanang. Inggih wantah asap punika sani parasida paparan titiang midaban semeton sani tiosan wenten sani jagi matakon inggih durusang. Inggih suksema banget niki majeng ring kelompok satu. Sampun presida mapara ngenenin indik napi sane sampun blik bagan sarang kelompok nyane. Inggih durus kelompok sane tiosan inggih durusang wenten sane jagi nampenin ngenenin indik pemargin ring kelompok satu puniki. Inggih suksema inggih durusang sira sane presida nampenin iriki. Inggih titiang ayu saking kelompok 2 jagi metakon majeng ring kelompok 1. Ampura iwau napi nike angga ungguing basa Bali. Inggih sira sane presiden nampenin niki ring kelompok 1 durusang. Niki wenten pitaken saking ayu. Inggih suksema antuk pitakanyane. Angga ungguhing basa inggih punika undak-undagan basa rikala mabasa Bali. Wenten malih sami jadi metakon niki. Inggih minaban wenten sane jagi metaken inggih durusang dumun. Inggih titiang Jenny saking kelompok 3 jadi metaken napi nike basa keparo. Inggih durusang sira sane presiden nampenin iriki ring kelompok 1. Inggih tiang jagi nampenin basa kasar inggih punika basa sane wirasanyane kaon sering keanggen merebat miwah mamisuh. Inggih wenten malih sane jagi metaken Punapi niki kelompok sane tiosan wenten malih pitaken ngenenin indik napi sane sampun kepaparan saking kelompok 1 puniki. Nenten nike. Enten nike Bu. Inggih yeningten durus sira sane presida nyutetang pekaryan sane sampun kapulihang ring kelompok 1 punika. Inggih durusang. Inggih yening to wenten sani metaken mangkin presentasi titiang puniki jagi cutetang titiang unggihing basa Bali inggih punika undak-undagan basa rikala mabasa Bali. Kawigunan saking angganguan basa Bali inggih punika. Basa alus singgih keanggen ninggihang sang sani singgih sani kairing mabaos utawi sani sedek kebaosan. Basa Madya basa sani makanten sekadi basa alus nanging wirasanyane kantun Madya.
santukan akeh kawangun antuk kruna-kruna alus madya. Basa madya punika angkeh ketemuan ring bebaosan Bali sajeroning pagubogan maparajana. Basa andap puniki keanggen bebaosan antuk anake sami linggih nyanyi patah utawi pepedan. Basa kasar basa sami wirasanyane kawan sering keanggen merebat miwah mamistuh. Anggah hunggunan basa sami wenten ring teks lagu pop Bali punika inggih punika kruna alus midar sekadi jero lanang anggih wentah asa punika sami prasida cutetang titiang. Yening wenten iwang titiang lan saking kelompok titiang lunas agung pangampura. Mangken sinap titiang antuk parama sakti. Om Santi 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 Om. Inggih Om Santi 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 Om. Inggih suksema ping banget antuk kelompok 1 sampun presida nika maparanganen indik napi sanes sampun kablik bagang iwau nika sampun becik pisan sami nggih taler sampun presida nyutetang nganenen indik publik bagan iwau punika inggih mangkin galah sukserang ibu majeng ring kelompok 2 inggih jurusan. Titiang saking kelompok 2 jagi nyobiahang hasil diskusi titiang. Napi nika anggah hungguhin bahasa Bali. Anggah hungguhin bahasa Bali inggih punika undagan-undagan bahasa di tatkala membahasa Bali. Kewangunin saking anggah hungguhin bahasa Bali inggih punika bahasa alus inggih keanggen nyinggihang sang sanes singgih sane kairing mabaos utawi sane sedek kebaosang. Bahasa madya bahasa sane makenten sekadi bahasa alus nanging wirasanyane kantul. Santukang akeh kewangun antuk kruna-kruna alus madya. Bahasa madya punika akeh ketemuan ring bebaosan Bali sejeroning pengubengan maprajana. Bahasa andap punika keanggen bebaosan antuk anake sane linggihang nyane piteh utawi pepadan. Bahasa kasar bahasa sane wirasanyane kaon sering keanggen merebat miwah memisuh. Anggah hungguhin bahasa Bali sane wenten ring teks lagu pop Bali sane memuda Raja Pala lan bungan sandat inggih punika ring lirik sane pertama ring lagu bungan sandat iriki mepanggih titiang kruna alus madya sekadi kruna jero. Ring lirik kaping kalih taler wenten panggihin titiang kruna alus madya sekadi kruna lanang. Inggih wantah sapunika sane prasida paparan tiang wenten sane jagi metaken inggih durusang. Inggih sapunapi kelompok sane tiosa wenten sane presida nampenen iriki inggih jurusan. Inggih titiang Jenny saking kelompok 3 jagi metaken napi nika bahasa kasar. Inggih titiang jagi nampenin basa kasar, inggih punika bahasa sane wirasanyane kaon sering keanggen marebat miwah mamisuh. Inggih wenten malih sane jagi metaken inggih durusang. Nenten nika. Inggih yen wenten malih sane jagi metaken mangkin presentasi titiang puniki jagi cutetang titiang iriki presida cutetang titiang anggah ungguhing basa Bali inggih punika undag-undagan bahasa rikala mebasa Bali. Kawigunan saking anggah ungguhing basa Bali inggih punika basa alus inggih keanggen nyinggihang sang sane singgih sane kairing mabaos utawi sane sedek kabaosan. Basa madya basa sane mekanten sekadi basa alus nanging wirasanyane kantun madya. Santukan akeh kewangun antuk kruna-kruna alus madya. Basa madya puniki akeh kemetuang ring kebaosan Bali sajeroning pagubugan maparajana.
Basa anda puniki keanggen membahusan antu anake sane linggih nyani pateh utawi pepadan sesamen wangse. Basa kasar, basa sane wirasanyane kaon sering keanggen merebat miwah memisuh. Angga ungguhing basa sane wenten ring teks lagu pop Bali punika inging punika kruna alus mider sekadi jero lanang anggih wantah asa punika sane prasida cutetang titiang. Yening wenten iwang titiang lan saking kelompok titiang nunas Agung Pangampura. Mangking sinep titiang antuk prama santi. Om Santi 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 Om. Inggih, Om Santi 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 Om. Inggih. Untuk semua pimbanget niki majang ring kelompok 2 sampun becek pisan ngenenin inggih pemargin presentasinya nih wau. Inggih mangkin galah seserang ibu majang ring kelompok 3. Inggih durusang. Inggih titiang saking kelompok 3 jagi ngobiahang pakaryan titiang. Sanika pertama inggih punika napi nike anggah ungguhen bahasa Bali. Anggah ungguhen bahasa Bali inggih punika undag-undagan bahasa rikala mabasa Bali. Sanika ping kalih kawigunan sakadi anggah ungguhen bahasa Bali inggih punika basa lu singgih kaanggen nyinggihang sang sani singgih sani kairing mabaos utawi sani sedak kabaosan. Basa Madya sani makanten sakadi basa alus nanging wirasanyani kantun Madya. Santukang akeh kawangun antuk kruna-kruna alus Madya. Basa Madya puniki akeh katemuang ring bebaosan Bali sajeroning pagubugan maparajana. Basa Andap puniki keanggen mebebaosang antu anake sane linggih nyani. Pateh utawi pepadan utawi sesama wangse. Basa kasar. Basa sane wirasan nyani kaon sering keanggen marebat miwah mamisu. Anggah ungguhen bahasa Bali sane wenten ring teks lagu pop Bali sane memurde Raja Pala lan Bungan Sandat inggih punika ring lirik sane kapertama. Ring lagu Bungan Sandat irike panggihin titiang kruna alus Madya sekadi kruna jero. Ring lirik kaping kalih taler wenten panggihin titiang kruna alus mider sekadi kruna lanang utawi ngambil. Inggih wantah asa punika sane prasida paparang titiang. Wenten sane jagi mataken durusang. Inggih titiang Priska saking kelompok 2 jagi metaken napi nike bahasa kepara. Inggih titiang jagi nampenin basa kasar inggih punika basa sane wirasanyane kaon sering keanggen marebat miwah mamisu. Inggih wenten malih sane jagi mataken inggih durusang. Nenten Nike. Inggih yening nenten malih sane jagi mataken mangkin presentasi titiang puniki jagi kacutetang. Titiang iriki presiden nyutetang anggah ungguhen bahasa Bali inggih punika undag-undagan bahasa rikala mabasa Bali. Kawigunan saking anggah ungguhen bahasa Bali inggih punika basa alus kaanggen nyingkihang sang sani singgih sani kairing mabaos utawi sani sedek kabaosang. Basa Madya basa sane mekanten sekadi basa alus
Nanging wirasanyane kantun madya. Kantukan akeh kawangun antuk rune-rune alus madya. Basa madya punika akeh katemuang ring bebausang Bali. Sajeroning panggugan maparejana. Basa anda puniki keanggen mebebaosan antuk anake sane linggih nyane, pateh utawi pepadan, utawi sesama wangsa. Basa kasar, basa sane wirasanyane kaon sering keanggen marebat miwah mamisu. Anggah hubungi sane wenten ring teks lagu pop Bali punika. Runa alus mider kadi jero lanang inggih wantah akap punika sane prasida cu tetang titiang. Yening wenten ipang titiang lan saking kelompok titiang nunas agung pangampura. Mangken sinep titiang antuk prama santi. Om santi santi santi. Inggih, Om Santi. Santi. Inggih, suksema ping banget majeng ring kelompok 3. Sampun becik pisan ngeneni indik pemargin presentasi iwau. Taler sampun presida nyutetang niki kesamian niki sampun becik nggih. Ring presentasi puniki taler presida sami presida nyutetang napi sane sampun kablik bagang iwau niki. Nggih, cinga ibu niki ge ayu taler presida nyutetang materi ranghinane mangkin nika sampun becik pisan nika ngenenin indik materi angga ungguin basa Bali iriki alit-alit sampun presida iwau napi wasanika nguningayang napi nika angga ungguin basa Bali kawigunan saking angga ungguin basa Bali talat presida mendeteksi kawentenan angga ungguin basa Bali irike ring teks lagu pop Bali talat nasane mamuda bungan sanat lan raja palo punika. Inggih kadi asa punika pembelajaran rahinane mangkin ring napi wasanika sapunapi niki sampun sami presida ngresepang nggih materi ring galai sane becik puniki ring rahinane mangkin. Inggih sampun Bu. Sampun sami ngresep. Inggih sampun Bu. Nggih, sampun Bu. Inggih, yening sampun sami presida ngresepang materi punika. Ibu jagi pacang napi nagingin marekide utawi nyutetang pembelajaran materi rahinane mangkin. Iwau alit-alit melajahin ngenenin angga ungguin basa Bali punika. Inggih nika alit-alit sampun presida nguningin napi nika anggawin basa Bali kawigunan saking anggawin basa Bali punika irika wenten sane kebaosang basa alus singgih, alus mider, alus sor nika nggih iwau nika sampun sami presida keuningin majeng ring alit-alit nabang ibu sami sampun napi wasanika presida ngresepang nika napi ngenenin indik daging materi punika ningak ring internet nika wenten ring buku paket sane sampun kenten napi kaunggahang ibu irika ring Google Classroom nika ngenenin indik materi taler sane sampun sami presida keresepang rahinane mangkin. Inggih yening alit-alit sampun sami ngresep ngenenin indik materi ring rahinane mangkin ngenenin indik angga ungguin basa Bali puniki. Ni ibu bekayunan mangda alit-alit presida nincapang niki nggih ring selantur nyane nika presida kaangen alit-alit titi pengancan rikala alit-alit najas ring selantur nyane. Presida alit-alit nerapang ring masyarakat, presida mabawasane becik manjeng sira alit-alit mabawas nika nganggen basa alus, nganggen basa madya, taler ring napi nasanika nganggen basa kasar, majeng sira patut alit-alit mabawas nganggen basa kasar nika mangda presida nika katerapang nika nggih. Mangkin duaning alit-alit sampun uning ngenenin indik dudonan angga ungguin basa punika mangda benjang alit-alit presida nerapang nika nggih sekadi asa punika napi masa nika
pideket ibu ring rahinane mangkin nike nggih. Dengan benjange presiden alit-alit membawas mangga becik nike nggih majeng ring utama niki majeng ring rerame nike dados nganggen bahasa kasar nike nggih. Napi malih nike majeng ring napi asa nike para tenten pejabat utamanya nike Bapak Kepala Sekolah talar napi wasa nike prabekal alit-alit tenten taler Bapak Ibu alit-alit ring jero napi malih sareng semeton alit-alit niki nggih. Ening mana ibu nike mangda alit-alit kesamian nike presiden nganggen bahasa alus singgih nike nggih. Nggih stadi asa punika materi rahinane mangkin. Punapi niki sampun presiden ngresep nggih? Inggih yen sampun presiden ngresep ring kenten napi osan nika mangde ibu sayan-sayan napi uning ring kemampuan alit-alit puniki iwau ibu sampun ngicen alit-alit napi wasta nika evaluasi irike ring sampun unggah ibu ring Google Classroom punika elingan alit-alit karyanin napi evaluasi punika mangde ibu presiden uning napi ke alit-alit sampun ngeresep napi durung ngenenin indik materi puniki inggih durus karyanin evaluasi punika nggih ika sampun unggahang ibu ring Google Classroom punika. Elingan waktunya nika nggih ritat kala alit-alit makarya nika nggih. Nggih, terus tumun karyaning irika. Inggih niki sampun sami cingak ibu sampun usan ngaryanin evaluasi punika nggih. Nggih iriki cingak ibu napi sanika sampun sami presiden ngresepang nindek napi sane sampun ijen ibu iwau punika niki sami hasilnya becik-becik niki nggih. Nggih semua banget niki majeng ring alit-alit ibu sinareng sami duaning sampun sami presiden ngresep ngenenin indik materi sane sampun kablit bagang iwau. Niki hasilnya sami becik niki nggih. Nggih ring galahe sane becik puniki wanta asa punika kemanten ibu ngicen materi ring rahinane mangkin mangkin ibu jagi pacang nguni ngayang pembelajaran ngenenin indik selantur nyane nika. Ring materi selantur nyane ibu jagi pacang ngicen alit-alit nika materi ngenenin indik pidarte nika nggih elingang ring minggu depan nika ibu alit-alit mangde presiden nguningin indik pidarte nika dados melajah ring jero suang-suang sedurung oleh pepelajaran ring sekolah nika nggih dados tumun cingak-cingak ring internet ring buku ring majalah nika materi pidarte punika mangde minggu depan sayang-sayang waget melajahin ngenenin indik materi pidarte punika inggih mangkin kadi asa punika ibu presiden ngicen pembelajaran nika nggih ibu nunas napi sane sampun kepelajaran iwau nika presiden alit-alit keanggen titi pengancan ring sajeroning keluarga masyarakat nika nggih presiden ketrapang napi sane sampun kapolihang punika inggih wanda asa punika pemargi pembelajaran rainane mangkin iwau alit-alit sampun ijen ibu ring tugas niki ijen ibu tugas malih nggih niki ring Google Classroom ringan tugas punika mangda kekaryane niki nggih iring classroom punika taler sampun wenten galanyane elingan kenten nika nggih mangda nenten lewat saking napi wasa nika galah saniki ijen ibu irika nika nggih yening lewat nika ten dados napi ten bersedayang malih alit-alit ngaryanin tugas punika elingan pengumpulan tugas nika mangde cingak galah punika nggih inggih wantah kadi asa punika pembelajaran rainane mangkin pembelajaran puniki sinep ibu antuk ngucarang parama santi Om Santi 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 Om Semanggi ada ibu Semarang sami
inggih mangken duro sampun medal ring rukun iki duro sampun napi wastanike alit-alit ngarianin napi pekaryan selanturnya nih ada sampun istirahat niki nggih waning sampun sore niki alit-alit ajak ibu melajah iki nggih nggih duro mangken medal ring puniki nggih semuanya nak